Dumelang, ke a le dumedisha ke re moshate. Ke le ngaka Mmakgabo, ke a le dumedisha le le gone ebile ke a le amogela mo go semoya. Nano la rona la semoya ka gogo Mmakgabo. Le gono ke rata re bolela ka dijo tse le gore di loketse batho ba ile gore bana le dimpho tsa semoya. Go na dimpho tsa semoya go botlhokwa gore o je dijo tse. Ke tlo bolela ka tsona gobane dijo tse di tlo go thuša di kgone go bula moya wa gago. Tša balance le tsona chakras tša gago. Dijo tše ga di nape dije ke batho ba nang dijo tša semoya fela le motho le rana dimpho tša semoya seng dijo tša semoya dimpho tša semoya le batho le gore ga bana tsone dimpho tša semoya. Dijo tše di botlhokwa kudu mo go bona ka gore ke dijo tše le gore di hlwekile ene di dira gore go se kwa ba le malwetse a fapana ka re ga bophelo ba motho. Ene ka ge batho ka moka rena le tsona di chakras ya no ba bona gore batho ba le gore ba na le dimpho tša semoya chakras tša bona di more strong, di more advanced ka baka la gore ba kgone go connecta spiritually, ba kgone go connecta le the spiritual world. Okay, so dijo tše ke tlo go bolela ka tsona mo okay, pele ke tsena mo tsona ke rata go botsa gore go le wena motho wa ba le dimpho tša semoya go ija ka mehla o se ka kgotsa o ija kudu o ja a full plate o no ja gannyane ene motho wa ba le dimpho tša semoya go botlhokwa gore a se ka ja frogo ga se no tsoga o botlhokwa gore frogo o ka tsoga ka go nwa ntho tshwana le metsi a tswa mo pomping goba metsi a mang le a mangwe go botlhokwa gore o ka nwa ditee tša gago kudu ditee tše le gore di bula semoya di balance le chakras tša gago o na le ditee for each and every chakra re tlo bolela ka tsona ga re tlo tsena ka mogare ga di chakras in details ene go botlhokwa gore wena o nang le dimpho tša semoya go ija ka mehla at least ija bo after 9 goba bo after 11 or even after 12 ba bantši ba ja after 12 nna tshola le nna kgone go ja after 12 ke ne ke jela ana mola ka bo 10. Okay, and o se ka ja dijo tše le gore ke dijo tše dintši o no ja ga botsana fela nako e ntši o nwe metsi ene motho wa ba dimpho tša semoya ga a tshwanela go ja like bošego go botlhokwa gore o je around bo 6 or bo 7 ya thapama le gona o se ke wa ja dijo tše le gore le tsona ke dijo tše le di heavy ga o le gore o santse dijo tše le di heavy o ka dija mosegare kana mola boma 1 2 mara ge le nako ene le ya bothapama bo 6 7 o je dijo tše le di boletiana o je at least 3 hours pele o ya go robala ene o se ka kgotsa le gore o jele le tša tshwana le magobe bogobe bo ba boima kudu mo e leng gore bo ka dira gore wena o se ka lora bošego bo ka dira gore wena o robale borokong bo bodip bo ka dira gore yena go ngwe o be le go tlhobaela bošego o santse o robale ka baka la gore bo na le ntho e bo e dirang kore bo na le go tswalela badimo ba gago ga ba santse ba tla ba bolele wena ba palelwa ka baka la mo mmeleng a o gabotse gore o kgone go connecta spiritually mmele wa go santse o phelo le gabotse lebelela dijo tse o di jang tlhokomela dijo tse o di jang tšitle lengwe o ka ba le ntho le ya gore wa lakatsa gore o ka ja yona bekela it's fine mara se ka kgotse ntho le gore o di a kgafetša mohlomongwe e le gore o rata motho o rata di-burger goba di-take away foods maybe at least e be ga tee mo bekeng goba ebile e le ga tee mo kgweding le go lokile motho wa wa ba dimpho tša semoya a tshwana o no ja like di-take away too much di-burger ding letšo ga di nyakege di a go tswalela letšong. Okay, re tlo thoma ka dijo tše e le gore di loketše go ja ke batho ba le bana dimpho tša semoya dijo tše di a go thuša kudu go bula moya wa gago ke tlatla ke ba le full video mo le ke tla ba ke bolela ka mogola wa go ja dijo tše why dijo tše. Okay, and tshwana le di-beans di botlhokwa kudu gampe di-beans di loketše mebele ya rena di-beans di a thuša re tla go bula ga semoya ke bolela ka tsona di-beans tše le gore kgotse le gore re kgona go di jala ka mo magaeng goba ra di reka mo dishopong a kere ma di-beans tše ke bolela ka tsona e seng di-beans tše le di ka re ga dithinana go botlhokwa gore o reka di-beans eno ba di-beans tše le gore di ka re ga plasticana tše le gore di raw ga se di apeiwe goba se letlhakantšho le selo wena o ya go ke ka piela tsona ene go ya go apea dijo tše tša gago tše santse o di apea o lebelele rona o di apea jwang ka re go na le tše ngwe tše le gore ga di a go tshwanela gore di butšwe kudu go na tše le gore o lebelele rona okay le ge ke di apea ka mokgwa ke tšhela eng o ka no di reka tsona di-beans le makgotse le gore le tše o yang go di tšhela ka kua di a tswalela then go no tshwana se o dire selo dilo tša tshwana number 2 ke na le dilo tša tshwana le di-vegetables merogo e metala e botlhokwa kudu go na le merogo e le gore bile o ka ija e le botala o se o apeye dilo tša tshwana le ditamati ntho tshwana le eiye ntho tshwana le lettuce
ntho tshwana le cucumber di botlhokwa kudu go ba tse le gore tsona di santse di no apeiwa a kere go ba tse le gore okay go di apele di santse di apeye di butswe le tso tshwana le di-beetroot go na tse go di apele a o tshwana di apea kudu a re tshwana go butswa kudu santse di no ba boletiana o be o no ba ganyanenyana mo stofong o fetse o tlose ka speedinyana ntho tshwana le cabbage ntho tshwana le carrot ka re go yo ya apea kudu then e bolaya dilo tsela tsa botlhokwa tsela re di nyakang di-vitamins tsela tsa botlhokwa tsela di nyakang tsela le gore di a thusha o bula di-chakras tsa gago. Okay, number 3 ke na le tsa tshwana le di-fruits. Di-fruits tsena di botlhokwa di-fruits di botlhokwa kudu gampe di-fruits o ka no wa no ija iso go ba bile na o thong bile o ka nna fela o dira ntho re ke a smoothie o go tlo o dira smoothie sa gago o ipsina kana ba motlhong bile o dira salad a kere o dira salad ya o ipsina ka yona salad ya di-fruits o ipsina ka yona go gona kana o tlo kana o tshela le yogurt e nyaninyana yogurt e botlhokwa kudu gampe ba ga gaisho yogurt e botlhokwa kudu gampe. And then in number 4 na le a raw chocolate go ba ye botsa ke a dark chocolate ke chocolate le e dark gantsi chocolate ke ga ba e dira di beans tsa ona tsa ga ba e dira a bana pe ba di butswa kudu ba no di bya ganyanyana tsa ba ga botse o go tlo di ganyanyana di sa le raw then chocolate ke yona e loketseng di chakras tsa ga mara go ba chocolate le total ga di nyakege. So ya brand tshwana gore go reka chocolate ka mehla go botlhokwa gore go reka dilo ka moshopong o di bale gore na ntho e ba re ena leng e dirile jwang jwa ba gore dilo tse le gore chocolate dilo tse ba e dirileng ka tsona ke eng go botlhokwa ke tseno le tse tlo go thushang. Number 5 ya ka re apea mola makhura ra shumishang ka mehla go botlhokwa gore o shumishe di-organic oil ke tsona tsa botlhokwa. The organic oil ke di oil tsa tshwana le di-olive oil le tsa tshwana le di-coconut oil ke a tseba gore gantši tsona di a dura mara go ka e lebelela ntho ela le o ka kgotsa gore ke nnyane ene ya dura mara go tšhela makhurelang kgatlhela gore go a tšhela mola a o tšhela mantši tšhela a mannyane fela drops nyana tše pedi tše tharo then go fedile di tlo napea dijo tša go gabotse unlike makhure ke amang e le gore a se di-organic oil a ile gore a nyaka gore bile wa tšhela ka bontši makhurelana mantši a nale a tswalela go bile nna ko mo le goreng mengwaga le go fetsa ele gale ke rata acha too much ko platong ko pla ke ntse ke ja mola ke ntse ke ja kudu gona mola acha gore no sna re ke je dijo go sna acha ka magare a tshone bile se a tshela go tsekere ka moshopong go tsekene re ka mo dispensing so go a tshele le gore ya rekiwa kae ba tshela di oli ba tlhakantšha ba tlhakantšha ba fetsa ba rekisha go tseno rekisha re dira ka re ga di baketenyana so nne ke rata kudu ga ba tshela bile monate ke sa kgone re ke je e se gona ko platong ile on a Sunday kana kwa ke thoma go ba le go selega ka ya ka toilet ke kwa re ka re ke nyoko busha something man ke tsara seng ke ka ja tutane ga ke ya toilet go no tswa oli ya acha oli kore ka mokholetswa ngwana kore oli ela ibile a se tlhakane le selo e clean oli o ka ro ka itse wa e bushetse ka ra something mara e be tswa ka ke ile ka tshoga tshile la ka ra nako tsengwe re ja dilo so oli la inyakege so nana oli la tsena mo mmeleng wa gago oli la ipala le go go tswa e pala go digestega jwalo ke putshiše rona e dira eng e ga re dirang e tswela di-chakras tša gago ya ba gore o ka ija acha mara se kana ba tšhela oli e ntši no tšhela ga botsanyana fela and not too much o no ja ga botsana fela. Okay, number 4 okay number 6 not number 4 number 6 ntwa tshwana le brown rice motho wa ba mpotsa sema ya ntse santja je lo ja tshwana le brown rice brown bread go ba gago e be wa peka ka bopula bo brown ba mabele borotho ba gago le bona e be bo brown motepa wa lona e be o wa peka ka mtheke bo brown ba mabele go ba le ka ba maltabela le macaroni go nyaka ana la ma brown le di spaghetti tša tše di brown di botlhokwa kudu dilo jeke le tša tshwana le di white bread ra di rata nna ke a borata borotho bo white rice white porridge ga di a loka le ga teng di a tswalela di tswalela moya di a tswalela go ka lebelela batho ba bantši ba di kereke tša semoya kereke tša bona total ga ba dumele ba ja dilo tše di brown batho I mean tše di white batho ba le kereke tša bona ba ja dilo tše di brown anything brown everything brown bogobe ba mabele motepa wa mabele rice brown jwalo okay ga re tla re ntse re tswela pele re bolela le tsona re sepela le tsona okay mo go number 7 ke na le raw fish
raw fish. Okay, haven't you fish tse ka ga dithinana a dinape di la gabotse a dinape di re se ka dula ka mabitso a dinape di la gabotse mara eno ka ra dirata ene di chipile go e reka fish ya mohuta se ka go tele ntse la no re tla jwa gantši le gantši mo bekeng mohlomong eno ba maybe ga tenyana mo bekeng gore ga te in 2 weeks a ke ditlelo re no sheba ka ena ka mogae gantši nyaka fish le gore o tlo no kgotsa o di reka le di-hakes wa ikapiela tsona ke tsona di-fish tša bohlokwa mo mmeleng wa gago makhurela fish ale a raloka megola e mentši mo mmeleng wa gago ya o matlafatša ya cleansa mmele wa gago ya cleansa di-chakras tšela mmele wa tia wa ba le di-vitamins ka mokana tsona tše di nyakega le di-minerals ka mokana ga tsona nama e khubedu yes o ka ija nama e khubedu nama e khubedu ke nama tša dikgomo o ka ija mara nama not too much o ska ija too much a kgotele ntela wena everyday o ja ka nama wena everyday o ja nama o ka ja nama gabedi ga raro mo bekeng ene le yona o ile wa pia o tlo ya pia gabotse e butswe gabotse e re go butswa gabotse ka ile re o ya go e frya o ska kgotse e frya ka makhura mantšintšintšintši kgotele o ntšha ka kwa kgotse tsotsoma makhura a o nyaka go sowe and then number a ke tsena ke tare ke number 8 mae a bohlokwa mae o ka frya ka makhura a gago mae o ka apea ka mokgwa wa apeang ka gona a sa lokile mae bile o ka boila a sa lokile okay number 9 nta tshwane low fat milk e bohlokwa kudu ba kudu low fat milk e bula moya setse re le ka o bula moya wa profit re shumishana low fat milk mara motho le o thwasong ya go ba ngaka mmele ka o nyakega total e ka ba low fat e ka ba eng a di nyakega total a nyakega ntho bana ke mmele ka go le thwasong and then number 9 go setse wa peya go botlhokwa gore o fele o tšhela le tša tshwane di conofone ka mara dijo tša gago le tshwane di ginger o di tšhele o no khatha botse di piece tše dinnyane wa tšhelanyana ka kua di a thuša di botlhokwa and then number 11 raw nuts di-nuts di botlhokwa ene kore o ka no di tšea di-nuts tšela wa no di frya gannyane not ka makhura mantši goba le re kgona go di ja di le jalo le gona go sa lokile go na nuts tše le gore di ka re ga matlakalana wa di apea ka matlakalana wa fetša then go mola di botsitše re a tloša matlakalana ra fetša ra di ja di botlhokwa kudu number 12 le tša tshwane di-herbs la gopola last ke ka dijo tše di sa lokang ke boletse ka le tša tshwane di-spices ka di-spices ga di a loka le ga tee di-spices bile di a lwatša le go lwatša mara instead ya gore o tšhele di-spices ka dijong tša o ka tšhela le tša tshwane le di-herbs re na le di-rosemary re na le di-minty re na le di-basil jwale le jalo di botlhokwa o ka re ka motlha o apea wa tšhelanyana tšeo ile kgona o kry-a setšela e dikgwetše ba bitša ke the mixed herbs ke di-herbs ka o fapana ga tsona ka mehutahuta wa kgwetša tšhetšana kwa ra dijo tša tšona pele moka wa ipsina ka dijo tša gago letswai la gago letswai le botlhokwa ra dijo ka se dijo tša tlhoka letswai mara se ka tšhela letswai le lentši too much dijo tša go apeile di seke tša baba dijo a di be gabotse se ka kgotela gore go di ja mola kgotse dijo tša kgotse di baba di-spice gore di baba letswai a di nyake dijo tša mohuta mosomo di-herbs di a kgatlhiša because ga di babe ga di reng di-herbs kore di tliša letsong tša botlhokwa ra mmele wa gago di-herbs di a thuša ge re bula moya mo e le gore di-herbs ebile le go dinwa o ka dinwa jale ka teye okay ne ke bolela ka di-drinks jwale dilo tšo santse dinwe bona gore o nwa metsi kudu purified water e botlhokwa kudu go wena herbal tea tsoga ka herbal tea fro herbal tea ya gago fro goba even le bošego before robala ntho e tlo e ne dira fela no bediša metsi a gago wa tšea half a teaspoon oba even a quarter a teaspoon ya herbs any type of herbs re na le di-herbal teas ankere go na le di-rosemary go na le di-mint go na le di-basil go na le di-ginger jwalo le jwalo goba ga ile gore e ka re ga tea bag wa tša tea bag ya go lokela ka ra komiki wa tšhela metsi wa ilesa for few nyana minutes 5 minutes wa fetša wa ntšha herbal tea ela wa fetša wa ntšha letlaka le la gago le la tee wa thoma go nwa tee ya gago o ka enwa e le so ga enya ke sukiri goba ga ile gore o rata gore e be tasty nyana o ka tšhela honey half a teaspoon ya honey wa khuduba wa nwa tee ya gago e a thuša herbal tea go bula moya
tse dingwe tsa di-herbal tea, di-green tea le tsone di a thuša, dilo tsa tshwana le senna tea di a thuša. Okay, and then re na gape le dilo tsa tshwana le di-spiritual teas, ditee tša semoya. Ra tseba gantši di nowa mo dikerekeng tše dintši tša semoya, ntho tshwana le di-FG di a thuša, ntho tshwana le di-cocoa le yona e bohlokwa kudu, ga e tshwane le dikofi tše dingwe. Kofi tše dingwe ga di nyakega, mara cocoa yona is the best. Okay, ntho tshwana le trekere, tee le re bitša re ke trekere, ke tee tša bohlokwa. And gape ebile re na le tša re bitša re ke di-chakra teas. Chakra teas ke ditee tše e le gore o kgotse le gore go na le ke tee ya chakra engwe le engwe le engwe. Go ba le tee le gore ke ya go setse bula the third eye, go ba le tee le gore ke ya go setse bula the crown chakra, go ba le tee ya the throat chakra, go ba le tee ya the solar plexus chakra, jalo le jalo. And go na le chakra tea le gore ka kgotse le gore ke eno ba e chakra tea kore tee ke di-chakras tšela moka tsona, tee tšela tša chakras tšela ka mokana tsona ba di kopantšhe together. So tee yela go enwa e balansa yone tla ba šoma kudu ge re setse re balansa le o enhancer di-chakras tšela, because o di botse jalo ya le ra di balansa, then o ka nwa yanong go ra re go yo di balance ha o sa ya ba ntšhela ra ke nwa for the crown chakra oba ke nwa for eng, because no o nwela for di-chakras ka mokana tsona, and then go ra re go bohlokwa no nyaka ye re bitša re ke chakra tea. And then tsa tshwana le grape juice e bohlokwa kudu gampe. Grape juice e bohlokwa no tshwana le gona o no ja tsona di-grapes tšela go tlo ge re ya ka di-fruitseng, di-grapes tšela di a thuša kudu re tlo bula moya wa gago. Why dijo tše di a go thuša gore o kgone go connecta spiritually, di a go thuša, di kgona go thuša go bula moya wa gago. And then gape di a thuša gape ga ke setse ke boletse gore di kgona go balansa di-chakras tša bula tša balansa tša ba tša matlafatša di-chakras tša gago. And ebile dijo tše di a thuša gape go bula ditoro tša gago. Ka nako nngwe ga re le gore bošego le ka boka la gore ka kgotse le se ke dirile cleansing, ke a tsara mo mmeleng wa ka ke gabotse, mara kgotse le ke ba le bothata ba ditoro, ke a lora ke a di lebala goba total ga ke lore. Wa kgotse le gore ntho nngwe ya o dira gore wena o seke wa lora goba o lore o di lebale keng dijo tšela o di jeleng. O ka no ba o jelela tsa kudu, kgotse le wena o tloela go ja bošego kudu ka ma 10 wa ja, and o ja a full meal. Dijo tše le gore bile di dira gore mmele wa o kore o bipelwe, ga di nyakege dilo tšowe. So go bohlokwa gore dijo tše ke le dijeng di phele di le gona ka mogae ka le reka di-grocery tša lena, di bohlokwa kudu. Yes, le ka fela le reka dibeka tša lena, dikota tša lena jalo le jalo, but e se ka ba ntho e le gore le napa le itlwaela le dira kgafetša e santšene ba ntho e le tla no ba once in a while. Go bohlokwa ra tseba re ge mafela kgwedi re go tše rata tša family tša rena, re ye le bona kae mo ditropong, restauranteng tša maemo, re ye go roja tšo tša maemo. Yes, go bohlokwa gore o dire seo ka re le batho ba le bona santse re ba support ka o ya go reka dijo tša bona, re ya dishopong tša bona jalo le jalo, mara ntho e se ka ba ntho e le gore o e dira kgafetša le ka ba ntho e le gore o e dira once a week, it's fine, mara tsa re wena during the week o ja dijo tše di healthy. Ke tšene tše ke di tsebago, gomme ke a le leboga. Go ka ba le tše dingwe tše le gore di ka ntlela ge nako ntši ya tše le gore maybe nka ba ke lebetse go di lokela moki, ke tata ke bola le nna ka tšona. Ke a le leboga ga e le gore ke mathomo o tsena channeleng ya rena, re kgopela gore o subscribe o be o kgotla notification pele o be o rate o like yona page ya rena yeke. Ke a le leboga, thokoza.